Prvo, kar je četrta industrijska revolucija seveda drugačna od te tretje, verjetno bo tudi bolj drastično vplivala na naša življenja, kajti ima vsaj 3-4 komponente, za katere prejšnje revolucije niso bile tako, bom rekel, drastične. Prvi je delovna mesta, namreč robotizacija in digitalizacija znižujeta delovna mesta. Kot smo videli recimo iz današnjih predavanj, je celo 47% vseh delovnih mest v Nemčiji kot najbolj razviti evropski državi ogroženi. Pri tem so ogrožena predvsem delovnega mesta, ki so manj kvalificirana, slabše plačana in enostavnejša, kajti te lahko hitro nadomestijo roboti z algoritmi in digitalne storitve. Na drugi strani je seveda problem veščin. Namreč ljudje nismo samo na delovnih mestih, ampak imamo različne veščine. Namreč, če znaš nekaj, kar zahteva digitalizacija, lahko še vedno delaš delovno mesto druge. In tu je velik premik, namreč v kulturi in razmišljanju. Te ljudje, ki danes delajo na en način, recimo delajo v prodaji, bojo težko delali jutri programiranje. In to bo dodatni vpliv, ki bo vplival ne samo v Nemčiji, ampak tudi v Sloveniji na to, da se bojo delovna mesta verjetno zmanjševala. Na tretjem nivoju, bi rekel, te digitalne revolucije pa seveda to, da bo digitalna revolucija zahtevala spremembe v načinu delovanja, torej sami proizvodni, menjavi in pa tudi porabi tako produktov kot seveda drugih zadev. Zakaj? Zato, ker gre za druge oblike, kot so bile do zdaj. Recimo vprašanje, ali sploh rabiš avto, ker imaš lahko prevozna sredstva v obliki samovozečih elektronskih avtomobilov ali avtobusov ali pa tudi tovornjakov. Na ta način odpade marsikatero delovno mesto in marsikatera vsebina, s katero smo bili danes soočeni. Vendar jaz sem prepričan, da digitalna in robotizacija, digitalna revolucija, robotizacija oziroma četrta industrijska revolucija ne bo samo jemala delovna mesta, jih bo tudi dajala. Zato je pa treba seveda spremeniti poslovne modele, narediti nove strategije in to je naloga nas vseh skupaj, ne samo podjetij, tudi države. There are a lot of activities going on. Self-driving cars will arrive, a little bit robotization, and of course in consumer product there's a lot of activity. I'm mainly interested in the change of the people and the world, so the minor jobs are becoming increasingly more frequent. So the world is dividing in maybe high expert jobs. These are the people who tell computers what to do, and there are lots of people who do what the computer is telling them to do. And there's a kind of splitting of the society in the jobs, and this is it's not clear what's coming out there. So maybe we have like in America a lot of angry people who just work on the instructions of computers, and there are some people who are rather rich because they have high skills and high salary. I don't think that we need to be afraid of the robots because the robots are there. We have robots in companies for 20 years, 30 years, so this is not the new thing. The new thing is how we arrange the new capacities that robots have with the work organization in the companies. And the position of the trade unions is we can make work for human beings better with the help of the robots. V družbi imamo seveda velike spremembe. V glavnem sprememba je pravzaprav povezana s čedalje večjo nezaposlenostjo in globalizacijo. To pomeni, da se v razvitih državah tudi povečuje nezaposlenost, ne samo recimo nerazvitih, ker se del storitev prenese v manj razvite države. Če pogledate recimo Evropo, Ameriko, pa Kitajsko, pa Indijo. Vidite, da se je družba zelo spremenila. Srednji razred je ostal isti, oziroma celo malce se zmanjšal v Ameriki pa v Evropi, medtem ko se je v Kitajski skoraj z nič pojavil zdaj ogromen srednji razred in sedaj so Kitajci recimo med najpomembnejšimi turisti po celem svetu. Stvari so se radikalno spremenile zaradi globalizacije in to je povezano seveda z digitalizacijo družbe, s tem razvojem, ki se dogaja.